قال ثم ويجلو يعني ينظف يصفي ما بعينك من عشاها. Jika engkau bisa untuk membersihkan daripada pandangan-pandangan matamu. Kepada As-Sayyid Ali bin Ibrahim Al-Habsyi, kami persilahkan kesediaan antum untuk dapat menyampaikan sedikit mau'izah hasanah kepada kita semua, dan untuk tarjimnya kita mintakan kesediaan Habib Maulana Al-Habsyi. Tafadhal bi. بحقك حقق صدق حبي ووجهتي إليك وأعظم على إلي ذلك الأجر ونور بنور العلم قلبي فإنني على الجهل باق لا أطيب له صبرا. Beliau Al-Habib Ali bin Ibrahim Al-Habsyi, mantu daripada Habib Muhammad Al-Habsyi, menyebutkan bait syair daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang beliau mengatakan, fa innani ala jahli bakin la utiqu lahu sabra. Aku ini merasa rendahnya orang, merasa orang paling bodoh yang aku tidak sabar akan hal tersebut. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Maka daripada itu bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan kalian. Alhamdulillah الذي أكرمنا بالمجيء إلى هذه البلد المباركة التي وطئها أعلام أئمة، منهم سيدنا الحبيب أبو بكر بن حسين الفقيه الذي كما سمعتم من قبل سيدي وشيخي الحبيب علوي، وقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالقراءة عند قبره مع سيدي وشيخي الحبيب محمد بن علي بن عبد القادر ابن محمد ابن الإمام علي بن محمد بن حسين الحبشي نائب نظارة مشيخة الكبرى برباط العلم الشريف. Alhamdulillah kita telah disambut, telah datang kita ke negeri yang baik ini, ke negeri Aceh ini, yang mana di dalamnya terdapat kuburan daripada Al-Habib Abu Bakar bin Husain Al-Faqih yang tadi telah kita ziarahi makamnya, yang mana beliau menyebutkan قرانا بداية الهداية عند قبره مع سيدي, yang telah disebutkan tadi manakibnya daripada Al-Habib Abu Bakar bin Husain Al-Faqih yang mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah. وقد تكلم قبله سيدي وشيخي الحبيب علوي السيد بحري عن العلم، فالعلم والتقوى لهما ارتباط قوي، فالعلم ثمرته التقوى. Yang mana tadi telah disebutkan oleh Al-Habib Alawi dan Habib Syamsul Bahri Bahsin, yang mana ilmu tersebut memiliki ikatan yang sangat kuat dengan ketakwaan, karena ilmu tersebut samarahnya, buahnya akan menghasilkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqwa hiya ijtinabu ma nahaa Allah Subhanahu wa taala wa imtithalu ma amara Allah bihi Subhanahu wa taala min at-ta'at. Ketakwaan itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma talaba sayyidina al-Imam al-Habashi min shaykhihi sayyidina al-Qutb Abi Bakr ibn Abdullah al-Attas thalatha wasaya. Yang mana Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi meminta kepada gurunya Al-Habib Abu Bakar Al-Attas 3 hal. Qala al-ula an taj'ala laka fi kulli 'amalin niyatan salihah. Yang mana yang pertama Al-Habib Abu Bakar menyebutkan setiap tindak tandukmu apapun yang engkau lakukan awali dengan niat yang baik. Fi kulli majlisin nahduruhu hal laka niyatun salihah fi hudurih?
yang mana di dalam setiap perkumpulan majelis-majelis hadirkan niat-niat kita yang baik agar kita mendapatkan apa yang kita في inginkan. حضور مجلس قراءة المولد هل لك نية صالحة في استشعار أن الحبيب صلى الله عليه وسلم حاضر؟ Yang mana jika kita meniatkan dengan niat-niat yang baik, insya Allah Nabi SAW kita niatkan juga untuk hadir di tempat yang mulia ini. والوصية الثانية هي أن أوصاه أن يصلي الوتر 11 ركعة بالكيفية التي أخذها عن شيخه سيدنا الحبيب حسن بن صالح البحر. Yang kedua, Al-Habib Abu Bakar menyebutkan kepada Habib Ali Habsyi untuk mengamalkan 11 rakaat daripada salat witir yang sebagaimana dilakukan dan diambil oleh Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, gurunya. والوصية الثالثة قال له ليس وقتها إن شاء الله بعد حين. فرأى سيدنا الإمام الحبشي بعض الصالحين من العطاس فعرف التقوى فقال العبودية المحضة والاستغناء عن الناس. تعريف التقوى هي قالوا وقتها ليس الآن، وقتها بعد حين إن شاء الله. Nanti yang ta'rif taqwa akan disebutkan. Adapun wasiat yang ketiga ini tidak disebutkan sekarang, akan tetapi nanti disebutkan. Kemudian dikabarkan ada orang mimpi ketemu dengan salah satu marga Alatos dan mengatakan wasiat tersebut. فالتقوى هي ثمرة العلم كما قلنا، والعلم هو نور يضعه الله في قلب من أراد أن يهديه. Takwa itu adalah samarah, adalah buah ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang Allah Subhanahu wa taala letakkan kepada hati-hati orang yang bersih hatinya. قال أبو إسحاق الإلبيري الغراطي الأندلسي ينصح ابنه في منظومته التائية فيقول، yang mana Abu Ishaq menasihati anaknya dengan mengatakan manzumah, nasihat-nasihat pujian syair-syair kepada anaknya. Beliau mengatakan, qala Aba Bakr qad da'awtuka law ajabta. Abu Bakar telah qad da'awtuka law ajabta. Abu Bakar telah memanggilmu jika engkau memenuhi perintahnya. Aba Bakr qad da'awtuka law ajabta. Aba Bakr qad da'awtuka law ajabta. قال ثم قال إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت. Ilmu tersebut dapat menjadikan kita sebagai imam jika kita memenuhi perintah tersebut. قال ثم ويجلو يعني ينظف يصفي ما بعينك من عشاها. Jika engkau bisa untuk membersihkan daripada pandangan-pandangan matamu. والأعشى الذي يرى لكن رؤية ليست واضحة جدا. العلم هو الذي يوجد حيث كنت ويدخل معك الحمام. Semua hal, segala hal yang kita inginkan kita takuti. Kita ingin semua hal itu kita takuti kecuali dengan kita mendapatkan ilmu. Ilmu tersebut yang akan menjaga kita dari segala hal yang membahayakan kita. ويقول سيدنا الإمام الحبشي عن العلم قال وفي طلب العلم الشريف توجهوا بجد وتشمير وترك لمعتاد. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi menyebutkan suatu syair, fafil ilmi nurun وفي طلب العلم wa fi talabil ilmi syarif tawajjahu. Dengan mempelajari ilmu yang mulia ini bersemangatlah, bijiddin dengan semangat, wa tashmirin dan terus menerus, wa tarkil mu'tadi dan meninggalkan hal-hal yang tercela. ففي العلم نور للفؤاد وبهجة وميراده للعبد أحسن ميراد. Yang mana ilmu tersebut merupakan fafil ilmi nurun lil fuadi, cahaya bagi hati, dan akan menjadi gambaran kedepannya bagi orang-orang yang mengamalkannya. قال سيدنا الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر العلم خشية كله. Al-Habib
Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan, al-ilmu khasyah kullu. Ilmu tersebut merupakan ketakwaan, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. يعرف بذاك أهله. Yang mana kita akan mengetahui orang-orang yang berilmu dengan ketakwaan tersebut. ولهذا يقول في هذا المعنى يقول سيدنا ابن عطاء الله السكندري صاحب الحكم العطائية: من لم يفدك لحظه أي نظره لا يفدك لفظه. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Athaillah al-Iskandari, barang siapa yang tidak menjaga pandangannya, orang yang jika dengan pandangannya tidak memberikan faedah, maka dengan perkataannya pun tidak akan memberikan faedah apapun. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين وما قلت إلا امتثال الأمر والعفو منكم. Beliau mendoakan kita semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tidak keluar dari tempat ini kecuali kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah.